Iya, dia panjang jelas ke lagu nikon tolong indah patanya ke bagi ama. Ama, lekam nambah apa baru joma. Tanyo indah ke bagi ama ya. Lanjut. Iya, tanyong banalah kamak dulu indah. Lain namuh amah meninggal dan pengantinya dojang ya. Up. Ya, ternyata kali-kali benar di sini jadi di Solo. Sesudah Intel naik, tolong 30 DLA ya. Lanjut. Kemana lagi? Kejam. Tua keladi makin tua makin jadi. Babinilah dua tiga tangan nama nambah juo. Baliye ganti neraca pengari jadi cakunyo. Zaman tengah bapeti banyak selero balape sajo. Segala
Ya, terjadi di Sulu Panah seketik pasal kabakerici. Pajoleh-joleh panah lah Rici jo papatin tahu dulu Rici sebab kan baar itu. Dek selarik selama nangko dek lupa dek di Sulu kan dek ulah papalin tahu bon. Nah Rici pasanya di Sulu Panah tak kali-kali dah ketinggalan. Lanjut. Dai di banyak barangainya kadenai bakatul nyo sayang baanyo kawan dene diambonyo. Ya terjebak Fandi pada batanyo kabake di Sulu malam kini nan ma bana pamenan di Sulu malam kini ko di tolong jale bana nak jantaga 20 di Bang Fandi beko pitu na pasat Bang Fandi malam kini. Lanjut. Ya, seketik pasal ke pakai Bang Fadli. Dan mah nak tunjuk di Bang Fadli itu permainannya Bang Edi itu mah ya. Sebab baat itu nampak bonah permainan awak di Bang Fadli dan di siko. Pasalnya Bang Edi Sulu, 107 kali-kali banah malam kita. Lanjut. Ya, pasalnya lah Bang Edi Sulu. Kalau nan belakang tukang oyak kau lah punya kawan kau Bang Fadli punya si Joy bana nan ambo indak kau makan punya kawan. Pasalnya Bang Edi Sulu mana malam kini ya. Abi tambahkan hati mubi ya. Batoba ela bado tuan ko mati idang